یەکیتیا ڕەوشنبیرên کانتۆنا Cizîrê di çarçoveya rêzeçalakiyên şermezarkirina kompleya navneteweyî ya li cî rêber Abdullah Öcalan de şevbêrkeka helbestan li darxist. Şevbihêrk li hola navenda Hûrî ya çand û hunera navçeya Amûdê hate li darxistin. Bi dehan helbestvan, endamên yekîtiya rewşenbîran û endamên tevgera civaka demokratîk tevdem beşdarî şevbihêrkê bûn. Di şevbihêrkê de helbestvanan bi helbestên xwe berxwedaniya rêber a podnava dîwarên girtîgeha Îmraliyê de silav kirin û bi tundî komploya navneteweyî şermezar kirin. Beşdarên şevbihêrkê soza pêşxistina hunera neteweyî dan û bang li hemû helbestvan û wêjevanên Kurdistanê kirin ku xwedî li rêberê mirovahiyê rêber Abdullah Öcalan derkevin. بگومان اب محاسباتش خوک ام دزانم پی گوریزار اوجلان پازده و مهده دیل حال گرتن به چکرنا یانجی به پیلان کرنا کمپلویا که ناونتوی رادسی دولت ترکی جبو ما افش خوا هفته و چهار دولتان بری آنا جیش خوا به واژویا که گل کی باشو ولسر اصلا دنیای تفدیجی کو ام کاربن دولت ترکی امروی وینی قبیح درخینن پیشا دنیا پیشکتی دنیا آشتی خواست ل هندره کردستان جید باوریامت هر چهار پرچه کردستان همو دوران اف چالاکی بردوامن جبو ما وقت یکتیار و شنبیرا ما گرینگ دی کو ام دوی نزیکی روزین پازه سباته ام وی چالاکی هانی داخل باجار عمودی به تایبت بگشتی لسر دیل کرنا رزار اوجلان و اف کمپلویا کو هاتا دش کسایت رزار اوجلان لسر تبایا ملت کرد و انسانیت و ام به هلبستن خو ام به روجه بیر بخین.